Projektom Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije besplatni udžbenici, koji od samog početka prate suprotstavljene stavove izdavača, roditelja i stručne javnosti, u sledećoj školskoj godini biće obuhvaćena još jedna generacija osnovaca. Ankete pokazuju da polovina roditelja i učitelja smatra da je ovim projektom država samo delimično ispunila obavezu o besplatnom osnovnom školovanju. Komplet udžbenika čine udžbenik i radna sveska. Đaci će morati na kraju godine udžbenike da vrate, dok radne sveske zadržavaju. Upravo je problem vraćanja udžbenika podelio mišljenja stručne javnosti. To vraćanje je jedna katastrofalna odluka. Ona ima dve loše komponente. Prva je da učenik ne sme da radi na udžbeniku ništa. A moderna pedagogija traži da upravo treba sve da radi. Da podvlači, da piše, da ispisuje sve zabeleške, podvlači nepoznate reči. Udžbenik mora takav da bude. Ako treba da ga vrati, on ne treba da bude taknut pa se vraća. To je jedna stvar. Druga stvar, u pogledu sadržaja udžbenika postoji ovde jasan zahtev, mora da postoji to vertikalno povezivanje gradiva. Da bismo došli do onih standarda na kraju 8. razreda osnovne škole, to važi i za srednju, znači, mi tokom svih razreda treba da ciljamo te rezultate i sad dođete da radite neku lekciju iz 5. razreda, a o tome se nešto radilo u 4. i sad treba učenik da se vrati pa da poveže to, što je jedan način aktiviranja. A vi ste mu uzeli udžbenik, on ga vratio. Za projekat Besplatni udžbenici iz budžeta Republike Srbije treba da se izdvoji između 700 i 900 miliona dinara. Vraćanje udžbenika ministarstvo vidi kao uštedu, jer je predviđeno da ih koriste 3 generacije osnovaca. Uslovi konkursa, međutim, izazvali su reakcije izdavača. Zakon o udžbenicima, njegove intencije kada je napravljen je upravo bila da podstakne i podrži kvalitetno pravljenje udžbenika i razvoj tog kvaliteta. Vi ne možete odjednom napraviti dobar udžbenik, on prosto mora da se usavršava stalno. Ono što je, da kažem, na neki način osnovni okvir za pravljanje udžbenika, to je nastavni program koji radi Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, koji odobrava Nacionalni prosvetni savet. Udžbenik ne sme postati nešto što je besplatno, što je beskorisno na taj način da ga ne treba imati kod sebe. Učitelji, prema statistikama, takođe u najvećem broju slučajeva smatraju da svake godine treba birati nove udžbenike. 3/4 roditelja bi radije izabralo da kupi novi udžbenik nego da brani detetu da u onome koji ima piše. Povodom raznih nedoumica kada je reč o razdvajanju udžbenika na radne i neradne, oglasio se i Nacionalni prosvetni savet. Ono što mi ozbiljnu zamerku imamo, to je što je obesmišljen naš rad. Sada, kada se biraju ti udžbenici koji će biti plasirani u projektu besplatnih udžbenika, ispalo je da od postojećeg, znači, celovitog udžbenika, autori ili izdavačke kuće prave 2, pri čemu sa ta 2 ne idu na ponovnu proveru i odobrenje. To se smatra tehničkom promenom, što ni u kom slučaju ne odgovara zakonu, i faktički neka ajde, ja verujem više administrativna komisija za javne nabavke, jer ne znam ko će to da gleda, u ministarstvu će da procenjuje da li to što je razdvojeno je isto što i ono što je bio jedinstven udžbenik. Mislim, to je besmislica. Tako da u tom smislu smo mi jako, da kažem, angažovali se da prosto osporimo mogućnost da takvi razdvojeni udžbenici budu plasirani u školu bez ponovne provere. Ja sam gledala recimo jednu matematiku za prvi razred, mislim, nema tu nikakve teorije. Šta je ostalo u udžbeniku? Sve je interaktivno. Posebno za te mlađe razrede, a baš kao što su ove generacije, ja kažem cyber generacije, oni samo sede pred računarom, klikću,
Dakle, oni su navikli na tu interakciju između medija i njih i proces saznavanja se tako odvija. Kada pogledate takav neki razdvojeni udžbenik, manji deo ide u onaj neradni deo, a veći deo ide u radni deo. S tim što sada, pošto je, naravno, ne možete vi samo izvući zadatak, nego morate detetu u radnom delu i da objasnite šta se želi u tom zadatku. Ne može samo biti izvučeno iz konteksta, znači tu još dolazi određeni tekst i taj udžbenik naraste i vi ste od jednog pristojnog materijala dobili dva ista takva maltene, od kojih će opet jedan roditelj da kupuje, a drugi će možda i da plati kada završi školska godina i kad se ustanovi da dete nije dovoljno dobro čuvalo taj udžbenik. Dakle, prosto na kraju, ako saberete, verovatno će biti skuplja dara nego mere. U evropskim zemljama broj izdavača udžbenika kreće se oko 15, osim u Austriji gde ih ima čak 80. Udžbenici se ne licenciraju, već se njihov kvalitet meri rezultatima postignuća učenika. Udžbenici se takođe daju đacima na trajno korišćenje. In the north and west, the situation is the following. U nekim zapadnim zemljama i u velikim zemljama kao što je Nemačka, učenicima udžbenike besplatno daju vlasnici škola, odnosno lokalne samouprave ili gradske opštine. To se odnosi na osnovne škole. U većini evropskih zemalja učenici besplatno dobijaju knjige za maternji jezik, matematiku i ostalo što im treba. And they give the books for free to the learners. So in grade 1, when you start in grade 1 in first class, you will get books for mother tongue, math and whatever for free. To write in and to take home. Knjige su vlasništvo učenika. U nekim zemljama knjige u kojima se nije pisalo se vraćaju, ali u većini evropskih zemalja knjige ostaju u vlasništvo učenika da bi mu stajale na polici i da bi mu bile dostupne da se podsjeti šta je učio prethodne godine. So when they go into the next class, they still have at home on their bookshelf the books from last year, and they can see what did I learn last year. In the secondary level, that means upper secondary. Za srednje škole i gimnazije, a to znači za uzrast od 17 do 19 godina, đaci su obavezni da sami kupuju knjige. Preciznih podataka o efektima uštede koje ovaj projekat donosi nema, jer je u prvoj godini njegove primene vraćeno samo 1 ili 2 udžbenika, dok su sve ostalo bili udžbenici radnog karaktera, te je država morala da sve ostale kupi ponovo. To je znatno povećalo troškove i zato se ove godine opredeljuje da udžbenike razdvaja na radne i neradne, odnosno na one u koje deca mogu da pišu i one iz kojih će samo čitati i morati da ih vrate. Ova država čini mi se da mora da odluči da li je obrazovanje investicija ili je trošak. Na svim konferencijama koje se tiču obrazovanja, koje su organizovane u posljednje vreme u našoj zemlji, govori se upravo o tome da je to investicija, da je kvalitetno obrazovanje za sve nešto što je cilj, da je cilj da imamo decu koji imaju primenjiva znanja, koja mogu nešto sa tim u životu da urade. Ukoliko ih svedemo na to da dobiju udžbenik u koji ne smeju ništa da upišu, sa kojim ne smeju aktivno da rade, dobit ćemo beskoristan udžbenik. Besplatan i beskoristan. Sa druge strane, tu se javlja jedna druga vrsta diskriminacije. Kao što se pokazalo i do sada. Roditelji koji su prosto imaju posao, imaju primanja ili oni koji imaju svest o tome da je obrazovanje jako važno, oni će, da, dobit će taj udžbenik od države, ali će svom detetu kupiti komplet udžbenika u koji će to dete, koji će da radi sa tim udžbenikom, a imat ćemo opet decu iz socijalno ugroženih kategorija koja neće imati tu mogućnost, koja će ukoliko nešto podvuku ili upišu dobiti batine. Zato što će roditelj na kraju godine morati da nadoknadi taj udžbenik i da ga kupi. Udruženje izdavača udžbenika je napravilo projekat. Dakle, želimo da na neki način motivišemo i podstaknemo da se okupe svi oni koji su zainteresovani za obrazovanje dece i da se stvarno napravi jedna razvojna platforma za projekat besplatnih udžbenika gde ćete vi imati tačno ove godine možemo toliko i to je iskorišćeno za ovo. U narednih 5 godina razvijat ćemo to na neki
od načina koji se dogovorimo. Kako izgleda taj projekat u Austriji? Tako što država odredi koliko svaka škola po detetu, po uzrastu može da dobije novca, a roditelji u zavisnosti od svojih mogućnosti ili dobijaju te vaučere potpuno besplatno, ili ih plaćaju 50%, ili ih plaćaju 100%. Dakle, svake godine sva deca imaju nove udžbenike, a roditelji su opterećeni onoliko koliko im to materijalno stanje dozvoljava, a time se ne remeti proces učenja. Ovo izgleda na prvi pogled da je dato svima besplatno i da je sad kao školovanje besplatno kako Ustav nalaže. Ako pogledate, radna sveska se kupuje, ona će koštati skoro isto kao udžbenik, upravo iz onog razloga koji sam vam rekla. A onda će roditelj možda još morati da plati ako dete uništi ili ošteti udžbenik. Znači, to će biti skuplje. Onda se recimo postavlja pitanje grada Beograda, koji tako velikodušno će sada deci do 8. razreda pokloniti udžbenike. Uglavnom u Beogradu živi populacija koja dobrim delom je i materijalno pristojno obezbeđena, dakle prosto mislim da može sama da kupuje udžbenike, a imate toliko nerazvijenih delova i opština u Srbiji koje prosto to ne mogu. I onda vi u stvari pravite još veći jaz između razvijenog i nerazvijenog dela Srbije. Jedna ideja, recimo, koja se čula i koja je po meni vrlo prihvatljiva, može da bude, ok, država ima određenu sumu na raspolaganju koju želi da utroši na što je bolje, na najbolji mogući način za realizaciju te ideje. Može da se uvede participacija u kupovini udžbenika kao što se radi recimo za obdanište. Onaj ko nema, znači njemu će država potpuno, dakle dobit će potpuno besplatne udžbenike, ne da ih vrati, nego da ostanu detetu, jer dete će sledeće godine morati nešto i da pogleda, da se podsjeti šta je učilo prošle godine i prosto steći će naviku da taj udžbenik i ta knjiga je neka trajna vrednost koja treba da mu ostane i koje treba on povremeno da se vraća, a ne da ta knjiga prosto izgubi se iz njegovog života i šta. Znači, to je stvar za jednokratnu upotrebu.